Pamiarsa ring tengahing rahina suci Pagarwesi tanggal 4 Mei war sekali tali 3 gempa tektonik kerasayang pingkalih ring Buleleng. Rinu kerasayang sawatara galah siki semeng ngelantur ring galah 3 semeng. Keketus saking rilis BMKG, Linu sanika pertama antuk magnitudo 4,4 SR. Anutin hasil analisa BMKG, nyinayang epicenter megenah ring darat antuk doh kalih dasa kilometer tenggara Buleleng, Bali ring kedalaman dasa kilometer. Selanturnya Linu kaping kalih antuk kalih koma siki SR antuk kedalaman 13 kilometer. Ring Linu ke pertama, Kepala Balai Besar BMKG wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho Mausang, nyelahin saking kena epicenter tur kedalaman hipocenter nyane. Linu puniki rumasuk soroh gempa bumi dangkal sangkaning sesar aktif ring darat. Anutin laporan krama, Linu kerasayang kantos Buleleng 4 MMI, Karangasem 3 ngantos 4 MMI, Bangli 3 MMI, Denpasar kali MMI. Kantos mangkin durung wenten laporan ini kerusakan sangkaning Linu inucap. Anutin saking pemodelan tsunami antuk sumber gempa bumi tektonik nyihnayang, Linu inucap tidak berpotensi tsunami. Dan yang mewahin kantos galah kalih semeng, anutin saking hasil seselah BMKG nyihnayang, wenten asiki aktivitas gempa bumi susulan. Kramo keabdian, tenang saha nenten digelis terpengaruh gatra sane dorong jantan. Saha nenten nampak wangunan ritat kala wangunan, kramo talar mangdane nurek sain kewentanan wangunanipun. KMB Bali Pos Nguningayang.